Khuang choi thla ni som pasari zirtop ni kan lo thleng le ta a khovel thu thar langsar kan han puan tura hian in Middle East lam khovel mi puing event thup hi tuntuma hian han ti chhuale kan han tum dona kan hriat angin Israel le Hamas chuan in ka hai Donald Trump a ruam man na angin mitang in thleng na turin in ka hai an kalpui meka first phase hi an kalpuya ama ero chu Hamas ten anti turan la tilava first phase hi an la zolo anga ngai ani puanta gang khan Donald Trump mana ruam man na asiam point somni ama sabera first phase a khan Gaza City mun bitu ka tangin Israel sipai anin hnuk do kanga anin hnuk do ka tanga darkar somsari le pani chungin Hamas te hian Israel mile sa an man nungdama omte Israel kuta an hlan vek turania boral to te po an hlan turani ti khania tiang chuan an kal chawa Israel sipai hnuk do ka darkar somsari pani tunkar thothan ni kha darkar somsari pani na ani a kata kan Hamas ten mi somni nungdama om Israel kuta Red Cross kaltlangin an hlana chumi hnuwa Israel chuan Palestinian tang sang ni zet an chua an zinga zani somnga chu damchung tang tura hremna tok mek te an ni chumi hnuwa Hamas chuan ruang pali Red Cross kuta an hlan vele a Israel kuta thleng to a forensic examination po paltlang hani to bokani chumi hnuwa pahni an hlan le ni in media ten nan tar lang boka avain paruk Israel hen ruang adong to a chutianga ni chuan Hamas te hian Israel hena ruang somne le pahni thon turan la nei tina hani hi la thon lei thei ani ta lava chu tuna an buaina ani chhole ta ni inrin tok lo na ommeka Israel hian Hamas te hian delay tactic an apply ni in angai ve boka ama ero chu puantak ang khan Hamas te tan po hian thil khir khan takani dor ani indona hmuna ni ya lir ngingin du tok maya building a soi chim rem rum mai chumi nu ma ang mai chu Gaza hi ani to wangin chutiang in chim som rem rum kara te tanel kara te ruang engemaw zat an oma Israel mile san man boral ruang te po hi chun tianga chuan an om ni in Hamas te hian an soi vetlata indo reng le Israel sipai lawa tlan chita reng chu ruang te po mumal taka handa that lei thei kha ni lo ve mai thei bokani chutiang kara chuan an om meka deal a hlotlin zel theinan Qatar te Egypt te US lam ngei pon Hamas te hi Israel mile sa an man ruang an hmu theina turin ruam manan siampui hial nia soi ani Israel po hian intelligence kaltlangin an sipai ruang omna an chui pui ni na langa lotlin na te po an hmu pui ni in media ten an tar langani Hamas te hian building chim sop nok rup mai ang chi then fainan ruang zonnan kan thaina tlin lawani chutiang ruang zonnan chuanin khol tha kan mamo ani tin an puang vele ta chutiang ani chuan ruang te hi pekir thei ani don lo anti Hamas chuan Gaza a an mi man ruang te thon kir tur chuan huna du rei don in an soya ruang te hi Israelina ati chiata bom chiat tanel le hnuai kong ang chi chim saprup noya te engemaw zat an om ni in Hamas chuan an soi chumi la chuak tur chuanin khol tha angai don ni in Hamas te chuan soi vele tamo mai tin Israelin missile manga aron ka building chim chutiang noya te po chuan an omani tin Hamas te chuan an soya chutiang ang lak chuana tur excavator te le abi ka siam khol lian ang tak tak te an mamo don ni an soi ruang la om te la chuak tur chuan chutiang abi ka siam man ruwa chuanga ya tuna chuan hetiang hi kan nei lawani hetiang man ruwa Israelin laglu a khapa wangin malaka harsa ni tin Hamas chuan thu chuan siama Palestine an thirfiak chuan Gaza in ramna hian an ril ruan pe ni nan soya ruang lo om zong te Israel ko tahlan vek an duani maro chu tuna hian malak hlei thei ni lawa ti khot lai luya Israel chuan apu mek bokani Hamas te hian in siam that le nan hun an dua ral thuam laglu nan te han mi le sa hanin truk khom nan te mithar laglu bel nan te hun an mamo ani hewang hian ruang hian delay ni ti chu ngaidan pakhat om mek ani bokani ole Donald Trump chuan thuro rum tak mayan chak chok le mi maya Hamas te hian Gaza an mi te mi pui nu naw pui soi lo te tha an ban san lawani chuan ti thei dang kan nei to don big lo
Hamas te chu nuai chimian niang ti in vona lian tak mai a chak chuak vele ta ni US thlopna hnuaia inka hai thutlung ruam manna siam ni in Gaza Strip mun thren khata teng ni Israel sipa in hnuk doka chumi hnuwa US President Donald Trump chon firfiak polin vantlang hma a anmi le sa an tilhum fo chu a en thei to lo ti a soya Hamas laka vona lian taka chak chuak ta hani Hamas hian Gaza hian mi an that chun jom zela nei chuan chu kan deal ni lo kan in ramna khana tel lovani chutianga anti zela ni chuan kan tuar thei to don lova na takin kan cheyang ti in a thut social mangin Trump chuan vau khanna na tak a chak chuak ani he a thu po sa hian Hamasin ni kalta a Gaza a civil mi an khing pui niangai Hamas te do dal tu thren khat niangai te an khai lumte le mi pui ma an ka lumte chungchang Trump hian a soyani a Israel ne na tho ho na kalpui tu ni in Hamas te hian heng an mi ti lumte hi an pu ani Gaza chimlama Israel thlop militia hei hi tun in dona hian Israelin Hamas abena hian Israel thlop tu silai keng pol kha Gaza hian an om ve ni kha chumi te chuan Hamas te po khan be ve a Israel po hian mang tangkai hle in a hriata ral thuam te po pe hial ani kha chutiang member te chu Hamas te chuan an khal khoma mi pui ma an khai luma an kap lum boka chu tun na ya hian khovel mu thein video viral na sa hle ani kha hei hi kan in rem siam na kha na tel lovani hetianga inti zel ani chuan America chuan ma ala ang ti in president chuan na takin Hamas te avau ani Trump chuan Hamas te chu tual thana kalpui turin hunram chang kan pelo chewa chutianga inti theina turin inram na hi kan siam bok lawani firfiak pol hian thil thalo tak tak inti chun jom zel hi kan rem ti lo ate inrin ne thel thenga khan Middle East US sipai ho tu chuan Hamas chu Palestinian civil mi poisoi lo te beina ti top ngal turin a warning boka chutianga anti lawani chuan a warning boka ten anral thuam te harang taka tung turin a du bokani darkar enge mozat no Donald Trump chuan CNN in an komna hemi chungchang a hian zirchian na kalpui ni tur thua soya Hamas laka vona Trump man na a chak chua hi a hlotling thayengem kongro asuangem tia media ten an zona Trump chuan keini chuan phubalakna na tak mangin kan kalpui angati Gaza hian Israel sipai tir ani don lawa US President ina keini ti hi Israel sipai lean thodun na atanga Hamas ho nuai turani zia tarlan ni in media te chuan an ngayani Gaza chuan tu emo Gaza alu tanga ti in reporter pakhat chuan zona changa nilave keini hian kan ti don lo US sipai ten kan ti don lo ti in asoi kan lu angai lo Gaza Strip chunga hian na chu chun zom le mai theina omani ti na soya hemi omje hi Israel sipai te Gaza hian tam takan lo oma tuna anin hnuk dok kan hanti kha Gaza Strip mun rot bik atang chawani a tamzo ka Israel sipain lo oma Gaza mun tam tak khan news te rafate Gaza marlama te po Israel sipai hlom lian dewin an lo mek chungte chu mala chunjom le thei mai han ni thu tramina asoina ni ina ngai thei bokani White House chuan American boot te chu leya ada du lo America sipai te chu Gaza hian ada inarin omlo International Security Force te Gaza hian anom dona chuchunakin loka ruam manna local turte poni multinational force ruam manani boka hei hi enclave sakthat ani le na turle ven himna kalpui chunjom turin na poimo don ni in Trump chuan a soi boka European diplomat pakhat chuan Times of Israel hildanin he ruam manna hian US tan chanvo chiang lo takha omani abik takin arab namte chu he malakna hian engang takin nge anin rol don hi ala hriat lova Gaza hun chungchang relna hian sarkar inga maza chuan tel ve andu thu an soi boka ole Hamas in enclave mun then khata ke pen an tum le lai hian militia hroi tu Hosam al-Astal chimlam kho pui kha niuni sa Israel thop na ne na thok tu chuan Gaza a cheng chu firfiak pol la ka hum him turin khovela nge na tuna hian Hamas chu silainen ral thuam tamjok nen mi le sa tamjok nen anin hui khom le mekani tin Hamas do tu silai keng pol Gaza ami Israel thopui te chuan an soi tuna hian mi pui zinga in thana tam hle cover thread pon video ti viral ani a kha chu a ve chawani tuna hian Hamas do dal tu ni angai mi tam tak tha an ni to ni ti in Hamas lam ep tu silai keng pol te chuan thu chuan siamani
Hamas ep2 silai keng pol te chuan thu chuan siama al astal chuan Trump henin ka hai apuan na konga hin lom thu kan soya ma se Israelin Gazan mi te achan chuan nuwa tuna chuan Donald Trump hian Hamas laka tangin mi puite achan chu angai vele ta ni tin a soya ni Hamas hian naupang meichia thalai te kum upazok te an that me ka ni eng buai na nge an nei eng thu buai hnuaya nge enge an tha chan sipai in dona atanga firfek in dona kan chuak le ta me ka ni ti in al asta chuan apuang voin hian Hamas hian Gaza mi puite laka firfek thil tian kalpui le ta ni RPG mangin an thata Hamas hi za in ISIS an ni ti in Hamas eptupol Gaza mi te chuan thu chuan ron siama khovel sarkar te international community te chu Gaza cheng te him tur le Hamas laka veng him turin an ngen ani militia roi tu hian Gaza ro rele mothu nei na nei emo an tum lo thu a soya Hamas ro rel na hi mi puite du dan ni se kan dua mi puite ro rel na mi puite rong bol turin civil ro rel na chutianga kal chu kan du fe ani Gaza en kol tur hian mi pui ro rel na tun din kan du ani ti in thu chuan siama remna kan dua nun kan dua kan thlalhela nun zui zel kan du ni amai ro chu tuna hian Hamas te thil ti hi mi puita na him lovani mitam takan that to ne ti in thu chuan siama nakin loka Gaza ro rel na silai keng Hamas ten anral thuam nen ro rel na antil vele hi kan do dal tlatani anti bok asthal chuan an polin Hamas chu an be chhun zom zel thu a soi bokani ore Israel chuan mitang boral to hostage ruang omna mun chungchanga biagram na thoktu te na intelligence an share ni in Israel official chuan thu chu siama Israel chuan Gazan mi boral to Israel mi le sa Hamas ten an man boral to ruang omna mun ni an ngai Israel intelligence tena information an nei chu US thlop Gaza in ka hai kalpui tu biagram na thok tu ram te na an share ti Israel official chuan nimin tlai khan an soi Israel official chuan United States le mediator biagram na thok tu ram te na tho ho na tha an nei wangin lom thuan soya Israel chuan Hamas in ruang ala zong te an la kol hi an hena kir ngei theinan mala kan du thu Israel chuan thu chua asiam non le a zo fel tumin na takin tuna hian Israel chuan an norme kani Israel chuan Egypt Qatar le Turkey te Israel mi le sa Hamas na an man thito phum na niarin a omna coordinates diktak an pe ni in Channel 12 News chuan atar lang Israel official senior chuan nimin khan Channel 12 farildanin Israel chuan Hamasin an miman ruang an mu theilo nia soi chuan ringlo bur ni in atar langa hei hi an delay tektik mai ni hunram chang in siam thatna thok lak na hun an mamo awangin hei hi an ti khot lai mai ni ruang an phum na mun nia ngai te chuta satellite coordinates diktak chu hengram Qatar Egypt le Turkey hena hin Israel intelligence ta chuan an rol ruk ani heng ruang te hi Israel akir ngei theina turin ngortakin ma kan lame kan iti in Israel lam chuan thu chuan siam ve bok media tan puan danin ruang somni pariat Israel kutalhan tur singa hian pakwa Hamas te hian an hlan towa chutianga pakwa an thon kir to ni chuan som pakwa Hamas te hian thon maba kan la nei tinani tuna chuan dil hian harsatna atok ta meka mitang boral to te an na thon kir theilo wang le dar kar somsari panni chunga an thon kir theilo wang hian Gaza chu indona mun lian taka changle ngal thut thei din muna ding tameka mipui tamtak Gaza City henan let le towa kan puntak thin ang khan Israel chuan Gaza City la optur khan operation lian te kan kalpuya sipai po singtel fe mayan in thiar luta mipui te in son chuak turin antia helai Gaza City a cheng nuai riat le sing sari zet chu mundanga son chu man an ni amai ro chu hetiang hian in ka hai nei le ta kan wang hian mitam tak chu an omna anin lama an kir le towa Israel tan po mathar han le don se Israel tan po indona le don ta se harsat na lian tak ani chho ve le dona mi pui te chu son chhuale phot an ngai don ti na hani ama kan Hamas chuan an thuti ama an ding theilo mai theini khan an lo soilok ve to hrim boka ruang zong tur hian khovel sarkarina antir multinational task force din an rel bokani kha hostages ruang lak chuatum na konga Turkey chuan Gaza Strip a hian ruang zong turin chet rupna thlenlaya manrua an nei te le chutiang a che thei mithiam bik te tir tur khan ngen an ni a Turkey Defense Ministry
ina asoi danin AFAD staff somret pakhat omna team chu an tir to ni in asoya Turkey Disaster Relief Agency chungchang asoina ani team pakhat chuan ruang zonle lak chhuah tumin ma an la ni in Turkey lam chuan an puang ani Turkey ina a team te atir lai hian European diplomat pakhat chuan Times of Israel nena Gazatana International Security Force lo piang chuak meka hian America tan chanvo hala chiang lo hle ni na soya hei hian mission chu artirin hel om ni na soi Turkey official chuan America thil tum hi a chiang tok lo ani C2 Command and Control Structure siam mai ani nge chutianga International Force a chuan a sipai te US chuan tir ve atumem ti po a chiang lo ani ti in US che dan Turkey lam chuan an ron soi sel ve thung ani Arab ram thlen khat chuan an tel ve don le don lo hi America malak na tura in ngat ni an soi ve thunga nam tam tak sarkar enga mazat chuan tel ve an duwa ma se US sipai te chu fila hian anom ve ngei don em ti ala chiang lova US le Israel hian aru ka ro manna engemaw an kalpuyam ti chu Turkey lam chuan an ring hlel deuh ni in media te chuan an ngai ani heti lai hian Israel mi le sa Hamas na an man chungte Israela hostage family forum chuan na taka mala turin Israel sarkar an duwa tuna hian Hamas ten deal an bo chiani chu wangin sipai be pui thlang na mangin Hamas chu nuai le ni rose ti te po chu rotna hani nok to ani he pol hian thu chua siamin Hamas te hian inremna an bo chia mi som pakwa ruang lo om hi arang laman ron thon lo chuan Israel hian deal hi chua san rose deal hi ti to prose Hamas hian an mi le sa buat seinan he hunrem chang hian mangmai ni ti in thu chuan lo siam ve mek bokani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu khan ni zan lam khana cabinet te a kau khoma advisor te kau khoma Hamasin inka hai an bo che MT chungchang te malak dan turte an soinia tarlan hani Israel Defense Minister Israel Katz chuan Hamasin ruang te hi an thon let theilawani chuan Israel chun indona a chhun zom le don ati Hamas chu hne vek an ni theinan ma kan lang Gaza a thil thleng chu thak danglam ani dona indona ina thil tum zong hlen chu ani dona ni ati mase Trump hian indona top to ti in hala tangko vetlat boka rinna Trump hi chuan adila hian ala ngat viau mai tu thar thedar tu ten an komna tuna hi chuanin kan ti tur chu do theina ani ati do theina mangin kan lang hak don ani Hamas hian an thon kir hun kan hak don ani ati deal him turin na sa takin Trump hi chuan a bei ve mek boka ruang zon be pui thak ani chho meka an hu bel don in halang boka heti lai hian an vain Hamas na tuna an la thon bak som pakwa te hi thon thei vek an ni ngem ti chu a chiang talawani White House Press Secretary Caroline Levitt chuan ruang som pakwa lo omte lak chuanan hun tam tak angai dona man robik mamo ani a hei hi ti hlotlin thei ani ngem Israel kuta hlan vek thei ani ngem soi thei ani lo thu lo ta rang ve to bokani Hamas chungchang chu handu to khri photila a to pa hei Houthi lam hi puan tur kan naya Houthi chu kan hria anga Israel be fo tu an ni Hamas ten Israel an be atanga Israel in Hamas laka indona kalpui atang khan Yemen a Iran thlop helpol Houthi te chon Israel dawdalan man langhala Yemen atangin KM sanghi dona thuya atangin ballistic missile Israel benan an kap thina drone tam takan tir to bokani Israel hian KM sanghi dona atangin indo thlona rual tir chuakin khan tiang khan Houthi te khopui Yemen mun rang te an han suar tluan thina be pui thlang an kalpui thina Houthi sipai ho tu lokte Houthi sarkara an Prime Minister hialte Israel chuan an da thatwa chutiang khop chon Houthi te po hian an tuar na satwa Israel vuak let na an tuar na satwa ni amaro chu Houthi te an be dong du chuang lova maro chu tuna hian Israel le Hamasin trama ruam manna a deal an kalpui nu hian Hamas te chuan an chetna an han ti top ve a an thom han dai dewa chuti lai chuan Houthi sipai ho tu luber a thi ti ani heta hian Israel chu ambo phurtuwa Houthi te chuan an ron pu le ta Yemen Houthi helpol sipai ho tu Mohammed al-Gamari chu a thi nia soyania Iran thlopol hian nimin chanu khan a thi thu hian puang ani he pol hian thu chua an siama Houthi hruai tulok an sipai ho tu le a thian then khat le an fapa kumsom pathum mi an thi nin han puanga thilom dan chiang tak ero an soilo Israel hian be pui thana kalpui thut nge ti po puana ni chuang lova an thi ti hi khover hriat an puanga Israel chumo phurtu ti in Houthi te chuan an ron puang zui bok a hnuwa Israel Defense Force chuan
August ni somni le pariata Yemen kho puisa na a thlona manga be pui thlak na khan Gamari chu athi to ti Israel chuan an soi thung chuti anga ni chuan Houthi Prime Minister le Iran thlop firfia Paul Houthi sarkara an official lal berber somni vel khamitruma Israel be na khan an thi ti na ani Al Gamari hi Houthi Jihad Office member ani a Abdul Malik Houthi ruai du pa kai zaveng tu ber sipai na to enkol tu ani Houthi te chuan Gamari thi chungchang in Israel chu direct in pulo ma se he helpol hian judaram nen boina ala toplo ni in wartakin an soya Israel chuan athil ti sualte awangin remna adong ngei don ani ti in Houthi chuan thu chuan siam zui bokani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kan target zinga firfiak hruai tuan Chief of Staff dang kan pei chuak le ta ti in apuang bokani Netanyahu office chuan thu chua siamin Israel kut chak tak chuan min bei tum tu te min ti chet tum tu te chu aum zui chun zom zel dona ati cha chun zom zel dona ni ati Houthi te thu chua hi Changin Defense Minister Israel Katz chuan tuna Houthi sipai hruai tu thi chungchang soin Israel thisen luang chuta mo phur tu an hruai tu lok tak tak te hnung zuin Houthi sipai hruai tu chu akal vele ta ni remhun thuk taka a thian te zom turin tirliamani vele ta ni tin Israel Defense Minister chuan Houthi sipai ho tu thi chungchang ron comment ve boka nakin loka Israel hi minti boi tu le minti na tum tu an omani chuan chumi te chu zui zel turin sakzo kan nor zel turin Israel chu ain ring rangani tin Houthi aron kap bokani Israel chuan Al Gamari tuna Houthi sipai hruai tu hian kumsang nela som baruka tangkhan Houthi Chief of Staff na alo chel to ni na soya Iran thlop pola hian senior role dang eng mo chel boka kumtam tak chung Houthi te sipai theina siam chuana konga ama hruai tu zinga mi ani Al Gamari hian Lebanon a Hezbollah le Iran a Islamic Revolutionary Guard Corps Syria a Lebanon le Iran a operative te training alo dong to boka training te lo pe to boka chutiang chuan tho hona thatak an lo nei to ani Al Gamari hian ballistic missile drone le cruise missile manga Israel be na rang alo kai hruai to a chutianga Israel be na tura missile ka chhuwa thu pe ka lo pe to boka Israel hena ma injuni sompani khan Al Gamari le Houthi official senior dang te thatum khan lo be to a kati lai khan report a chun Al Gamari kha adam chuak nia soyania ma se hliam na taka tuar nia soyani ma se hei ahliam kha tu na hena thi pui ta ni in alang ta ni ka chuan Military Intelligence Directorate Houthi Command Center tia soi Directorate how to Major General Shlomi Bindernen Israel sipai hunan tlo ni na soya sipai le commander te chu nakin loka Houthi te phubalak na lian tak local theila ka lo in veng tur le malak na local pui turin lo in bot sei lok turin a hril a cha bokani Houthi te hi an thu puya chuan America tan thina Israel tan boral na juda ti chetura chutiang thu tiam siam tu chuan nia October ni sare san le somni pathuma Hamas ina Israel chimlam laka be pui thlang ra phlak takan kalpui a khan Israel ina phuba alak no khan Houthi hian Gaza thlopna ni Israel an bayani kha Yemen Houthi te hian Israel hi ballistic missile za somthum chuang hmangin an bei der to a drone cruise missile tam tham takin Israel an bei to boka July sang le somni palia Tel Aviv fa civil mi pakhat Houthi beinaw fanga thi nu khan Israel chuan direct in Houthi te laka hian be pui thlakna kalpui tran ani chumi chana tan chon Israel chuan kilometer sang khat zariat borvel zeta thuya indo thlona rual tirin Houthi te hi voi som pakwa se tan be to Houthi hruai tu Abdul Malik Al Houthi chuan karma sa khan Gaza in ka hai puan ani nuwa Jerusalemin remna lam a hoilo nia a hriat thualo sei ve bokani Middle East mahun ala chiang lo viau mai Donald Trump an remna apuanga indona atop ta tia asoi ang hi ani mailo a phena thil tam taka alo zel dona ruang som pakwa Houthi te hian Israel a thon turan la naya hi anti hlotling thayengem ti hlotling theilawani chon dil chu topin Gaza chu indona lian zoka changle mai don chu thilom mek dan ani tuna hian Israel ina indona athil tumber Houthi noi bo chu ala thleng lo na sa tuna hian Israel sipai anin thiar chuak nuala Gaza City mun bituka tangin Israel sipai nuk dokin chuta chuan Hamas ten rong takin ma an la le ngala ni kha Hamas eptupol thren khatte khai hlumin mipui ma ten ka phluma atyang khan rong takin an chele mekania enge thleng zel don ti te kan langa chang le don nia
khovel thil thleng tharin do na tu thar le rambel buaina international news politics le kai hnoite he channel ah hian ti chhuah thin ani an lo nga chang zel don net